Halo, 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 halo. Sudah live kah? Wise man said, only fool again, but I can't. Tadi dulu guys. Falling in love with. Nih gambarnya agak lonyot guys, gue streaming ya. Gak apa guys, YouTube lagi memperkencang vertical streamnya. But I can't help falling in love. Apalagi tuh, gue dibayar ya. Korek gue mana ya? Oh tadi kan gue ini ya posting di komunitas kalau gue nggak bisa streaming. Udah bener guys sekarang. Guys, gue kita misi aja ke air ya gak sih? Falling in love with. Nggak ada mobil nih, gue liat-liat. Polisi gue kira. Bang, bang, tolonglah. Waduh, sorry mas, kelindes. Nggak sengaja. Belum di render anjir. But I can't help. R tuh di mana sih? Gue lupa guys. Falling in love with me. Salah deh guys. But I R tuh di mana R guys? Lah, apa gue yang siwer nih mata gue? R-nya nggak ada guys. Apa di sini nggak ada juga? Lah R-nya mana nyet? Kagak ada nyet. Oh di situ goblok. Siwer gue. Gara-gara benerin lampu anjir. Pak minggir pak. Nih saya udah lama gak main ini nih pak. Jadi lagi buru-buru saya. Pak, aduh bapak nih. Minggir pak. Nih. Aduh pokis ya. Wis gila gak kena bos. Hati-hati lu bos. Gue jago nih bos. Ntar kita lihat sini kah? Depan lurus aja ya, ambil kiri. Lihat, lihat, lihat. Oh, itu polisi, polisi guys. Kejar apa dia? Ini kita lurus aja kan? Iya kan lurus. But I can help. Pak minggir. Ya bapak. Pokis guys. Wah nabrak dong gue. Kita ambil kiri aja. Ya kan bener. Kiri terus ke kanan, kanan lagi. Oke benar. Lupa sama apa ya? Ngaceng aja. Nggak sengaja pak. Namanya juga manusia suka salah. Buset, silau banget guys, silau. Buset semua ditabrakin anjir. Pak minggir pak.
Berasa sempit aja kalau diginiin layarnya. Nih saya mau masukin ini nih, Cipali Pak ya. Minggir Pak. But I can't help falling in love with you. Minggir, misi nih. Pak, tolonglah, saya lagi misi nih Pak. Tabrak ya semuanya lah. Masuk ke sini guys. Ih, gila, gue mau diinin. Oh bisa lah. Salah masuk guys. Udah ilah di sini anjir bisa nyelip. Bisa kok nyelip sini. Tuh mobilnya bagus tuh guys. No, but let's keep it that way. Of course, he's an artist. The pressure could kill him. I mean, I perform well, knowing people want to drill me full of holes. But I am unique, darling. Darling! Hey, darling. Hi. Darling, this is darling. Darling, wunderbar. So now we are acquainted, no? Who wants to... Umpa. I'm Vic. All right, Barry, mate. Now, darling needs a favor. Yeah, I need you to drive me and one of my clients around. Major player. Sing the birds down from Sing the bird down from the trees. Kind of expensive for a limo service. Yeah, well, rock and roll's a dirty business, cock. Excuse me? Well, this one bloke gave me £3 million, but now he wants it back. Cheeky twatter. He's threatening to kill my bloke if I don't pay up. Okay, I'll help you, but it's gonna cost. Yeah. Crossed on the bike is at the time. You better go and meet me boy. You are gonna love it. Guys, gue kecilin dikit ya. Kayaknya nggak enak banget lonyot anjir. I got a special limo. Lalu gue kecilin dulu guys. Gak enak. Apa gue nggak terbiasa ya? Ini deh guys. 50 tadi ya. $60 lah ya guys. Gini mendingan nih. Bulletproof limo. A special limo, bulletproof. I'm not taking any chances, mate. This not your mate's business. Akhirnya gue pakai mobil ini lagi guys. Enggak mobil ini lagi sih, gue belum pernah pakai ini. Anjir, jadi gak biasa pakai mobil gini loh. Di mana guys? Oh di sini. Ke kiri nyet, salah gue. Wah jangan sampai terluka nih mobil. Sumpah jadi gak biasa guys. Kita harus terbiasa lah ya. Wise man say. Oh gue lagi denger lagu itu guys. Only fool gitu kan sih lagu. But I can't help falling in love with you. Bang, tolong. Anjay, nggak lecet kan mobil? Ups. Bang, ambil bang. Limonya, bang, tolonglah, minggir. Ya, abangnya ngeselin juga guys. Drive to meeting point. Di mana tuh? Jauh banget nyet. Belok aja, ntar ada gituan, ikutin terus lurus. Oke. Bentar nih, gua ada ini gak sih guys? Oh ada kok. Aman. Ada senjata gua.
Bang, minggir atuh. Nih mobil lagi berbahaya ini. But I can help. Lihat. Ini nggak boleh rusak gak sih? Falling in love with you. Darling to the sea. Masih nyanyi apa sih gue? Ya. Mobilnya jadi kotak-kotak lonyot gitu ya. Ya salah gue. Ambil kanan aja ntar depan. Darling to the sea. Bang, minggir bang, bisa minggir gak? Waduh, tuh mobil polisi kenapa coba nabrak? Wise men say only fool again. Salah lagi beloknya. But I can help. Lah beloknya kemana nih? Uset, galak banget bang. Falling in love with you. Lewat mana nyet? Sumpah. Ada jalan kah? Bang, tolonglah bang. Wise man said. Oh, lewat sini bisa guys. Only fools again. Aduh, rusak dong mobilnya. Coba dulu gue melihat. Oh, rusak. Kira anti peluru guys. Wih, slow mo begitu bos. Ya, ini pengerusuh. Bloody hell, that nutter sent a goon. God have to be talent. Naiklah PA. Hey, what's feeling me? What's that shit stick? You Udah dong. Look, Barry, when I agreed to play Vice City, I didn't expect it to be my swan song. It's no problem, mate. Just some nutcase Tapi dari percakapan gini orangnya biasa aja ya. Phil, mate. Phil Collins. Let's do the meet and greet another time, eh? Come on! Oh, bintang 1 lagi guys. Wise men say only fool again, but I can't help falling in love with you. Darling to the sea. Belok sini kanan. Oke. Whatever lah ya. Darling to... Bang, tolonglah bang. Ini saya bintang 1 nih bang. Dan sampai ya elah. Giorgio, what's his money back? What money? Barry, who are these nutters? Keep your pretty head down, Phil! Christ on a boy, Vicky Florence! For crying out loud, Barry, what have you done this Bang, time? buset. I swear on my mother's lie, on me dead Anti mother's peluru kan grave. ini? I don't know what he's on about. Aduh, ada polisi lagi. Bang. Aduh, nabrak polisi, sorry bang ya. Ih, lu gak ditembakin nih. Nah dulu bang. Belok nih bang. I'm gonna play you like a banjo. Bang. Wah anjing lu bang. Bang, ini anti peluru kan bang? Sumpah demi apapun.
Sorry. Baik. Bisa bro. Shouldn't we call the police? This is Vice City, mate. Seriously? Bandit country. It's nothing. Who is this Giorgio you owe money to? Oh, it's just a fan. He let me. I mean, he gave me a few quid. Barry, are you in hock to gangsters? No, mate. Gangster. Where? On your life. Yeah, well, that's what I'm worried Nge-live about. kan gue, You're a real aman kan bro? moron. I should have left you managing that talking dog. What was his name? Puddles? Sunshine Auto, nggak tahu gua yang di mana sih ya, Sunshine Auto. Nyangkut anjing. Aduh bang, sorry bang. Darling to the sea. Nggak perlu save lah ya guys. Ini di mana? Kayak gue baru pertama kali. Oh enggak deh. Ada 2 nih. Mission nih. R dulu kali habisin ya guys. Aduh nyangkut ya. Si kunyuk nyangkut. Darling to the sea. Sini ada detail-detail gitu ya. Ada orang inilah naik taksi. San Andreas ada gak ya? Gue lupa. Sorry guys. Lagi buru-buru. Wah gila. Wah gila. Wah gila. Darling. Ini tadinya mobil limousine jadi kayak mobil osbak anjir. Darling to the sea. Coba gue mau benerin mobil dulu lah. Biar kelihatan keren. Kita sulap dulu guys. Foil lah. Anjay. Modif sendiri di rumah bos. Jangan manja. Ade mau ini nggak naik limosin nggak deh? Anjir di sebelah rumah gua ada geng cok. Kenapa nggak kita ambil aja ya? Ambil kanan aja. Darling to the sea. Apa kita misi G dulu guys? Gila jadi tadinya pensiunan dari tentara, sekarang jadi tukang apa lagi tuh? Bang misi bang. Ini saya lagi, aduh mas tolonglah. Saya lagi misi nih. Aduh kelewatan kah salah? Oh, belum kok. Gue takutnya misi G tuh ini sampingan jadi kita nggak make gitu. R dulu aja ya. Iya gak sih? R dulu lah ya. Darling. Aduh. I know you. Darling to the sea. Yang screw. Salah R di sini kebiasaan guys. Aduh nabrak cok. Bang tolonglah bang. Kan gak cinta nih bang. Di sini sekarang. Ini udah kayak mafia gak? Cia anjay mabar. Jadi dia pemain, produser, apa sutradara sih?
Get some contacts for me? Darling, do serious purchases of enormous quantities of uncut Ambil ngopi guys. grow on trees. Maybe in your town, but not in mine. Okay, then why do you keep calling me over here? Look, I'm in this to make money for my brother. I don't have time to waste. Honey, that is beautiful. One day, I will make a film like that. Two brothers. One is a dog, the other a librarian. Love Librarian. blossoms between a man and a pig. Ini kenapa backgroundnya ranjang? Jangan film Die. panas nih. The end. Genius. Whatever you say, but in the meantime, I've got a business to run. I've got to make some money. But darling, wait. If it's money you need, maybe you can breathe some life into this bloody fucking mess. Somebody burn the script. Let's make art, people. Purpose space case. Masalahnya nih mobil mana? Mobil bisa kenceng gak sih? Ah, ini dia mobilnya nih. Baru lihat lagi gue. Ini keren guys, buntut sayapnya tuh keren banget anjir. Ini di mana? Ya elah deket kok. Tinggal ke sini. Bang, ya elah bang, baru keluar bang. Duh ile di sini anjing. Masih di dalam guys ternyata. Gue kira pintu itu. Darling to the sea. Masih nabrak anjir. Oh ini anjing. Jet ski. Seriously? Naik jet ski bro. Ini apa guys? Ada hijau-hijau. Pistol kok. Di sini ada pistol anjing. Oh shit. Ini susah banget nih guys. Oh lompat anjing. Aduh nabrak lagi. Bang, nggak sempet bang. Ya. Apaan sih? Terus gue baliknya gimana, nyet? Naik jet ski bang, jet ski bang, jet ski. Anjay, wih. Buset. Ramai juga ya. Kok jatuh sih? Looking to the sea. Kita ulang aja. Capek dia. Kelamaan guys. Gue baru tahu, gue nggak tahu track anjir. Udah lah, gue mainnya layar begini. Bisa sambil nembak gak sih? Head over to the jetty. Apaan sih jetty? Ambil lagi bisa kali. Oh nggak ada. Kita harus hafalin ini gak sih rutenya guys? Jatuh ini gua.
Ayo guys, ayo guys, ayo guys. Aduh, duh, apaan sih? Jatuh gue. Gak jelas banget. Aduh, guys, tolonglah. Wah, sumpah ini gak enak banget ya kameranya. Kameranya gak enak guys, sebel goyang soalnya. Gak usah ngebut kali ya. Lompat lagi. Iya, dapet deh. Bisa di-cut gak sih? Ya anjing gak nyampe dong. Ya gak nyampe anjing. Gak nyampe cok. Dah diulang lagi. Buset jauh banget lagi. Iya, I know that. Amazing darling, amazing darling. Aduh, lompat ini mah. To get the back. Sial. Cepat. Nah, terus udah susah nih ya. Aduh, jahat banget lihat ada polisi anjir. Jahat banget ada polisi. Lihat ada mobil ngapain berhenti anjing. Bang, sorry bang. Terus? Hah? Apa itu? All Rock. because she can't get enough. Elah. Oh, wah. Itu ini ternyata yang set mission malah ini. Si R ini. Let's go. Wah, sumpah ini padat banget di sini. Enggak, gue nggak mau ngelawan. Wih, jatuh. Anak motor nih, bos. Aduh. Bang, maaf ya, Bang ya. Ngalihin jalan saya. Let's go, Bang. Itu kenapa lagi ditembakin anjir? Jangan rusuh-rusuh amat apa jadi orang. Santai aja, santai. Sorry bang. Itu ada ini tuh instan bonus. Ntar. Wih, nungging cok. G tuh di pulau. Salah, ini kita harus belok kiri guys. Dia tuh di pulau anjir. Ini yang golf gak sih? Golf guys. Aduh, harus
Buang senjata ya. Jelek banget muka lu. Bisa gak sih kita nggak lewat situ? Itu senjatanya harus dibuang anjir. Harus masuk situ ya. Bener kan masuk? Oh iya lagi guys. Senjatanya harus ditinggal ini. Nih lihat nih, hilang nih. Tuh kan. Senjatanya tinggal, masalahnya hilang gak ya? I see you. Hah, itu apaan guys? Walah, golok. Lah, terus gue kesini gitu. Buset, di ujung banget. Homes on range. Ah, Vic. I hope you play golf. Sure. I played a round or two. Jangan ngaku-ngaku, Vic. Jangan ngaku-ngaku. But don't tell my wife. Vic, I find the way a man plays golf says much about him. Really? See, for instance, I trusted Jesus over there, yet he betrayed me. I should have known better. He's a terrible golfer. Let's see if I like the way you play, huh? Then maybe Anjir, we do kita main business. nih. Oh man. Section is better. Aduh. Aduh. Muy bien. Gak nyampe lagi guys. I have a deal coming up very soon, Vic. Aduh, ini kita main nih. Mampus. Mampus pas tuh. Bueno, you bastard! No one sells me out! Gokil. Suka delay gitu guys. Well played, Vic. Thanks. Regard this as a down payment on your services. I'll be in touch. Ini ada senjata lagi nggak sih? Oh, misi lens lagi. Oh, nggak ada guys. Ih, nggak ditinggalin mobil golf gua sumpah. Bang, kasih lah mobil golf anjay. Improve your swing. Ntar kita cari keluarnya dulu guys. Kesini berarti. G lagi ada G di mana anjing? Yelah, nyamperin doang gua kesini sumpah. I'll be in touch. Jauh kan, males gua. Aduh, capek. Heh, capek. Wih, ada kapal tuh. Kapal gak sih itu guys? Tapi kita harus ngambil ini dulu. Ngambil apa? Senjata, sayang. Rugi dong, gitu. Kalau kata anak-anak zaman sekarang. Masalahnya hilang kan nih senjata gua.
Oh, nggak hilang kok. Boleh diambil semua kan? Alright. Mobil gue hilang. Oh, motor gue masih ada guys. Aman. Lens apa G dulu ya? Kayaknya G dulu nggak sih? G dulu aja ya. Isi G dulu. G berarti. Aduh salah. G berarti ke. Oh benar. I'll be in touch. Nah, belok ke gimana? Oh. GTA tuh selalu ada jalan ini bro. Tapi tolol. Astaga naga. Bisa gak sih kita naik perahu ya guys? Naik perahu aja kali ya biar cepet ya. Iya gak sih? Anjay naik perahu bos. Buset. Aduh polisi ya. Polisi kalau di sini kagak ini dah. Kagak marahan. Mas, minggir mas, nih kapal nih. Woi, masnya. Oh, di sini guys dia. Di sini dia. Bisa nggak ya kita bikin bertengger? Wih, kagak ada inian nih. Dermaga, bos. Jauh banget anjing. Gak ada dermaga, bos. Ayo kamu saya. Ya, malah jauh anjing. Kira makin deket. Dermaga. Ini ya. Tenang, bisa berenang kita. Oh, bukan dermaga anjir. Jatuh. Malah jauh anjir. Gak ada mobil lagi. Tapi slow. Pinggir jalan bos. Bos. Tolonglah, bukan gak cinta ini mah ya. Nggak ada mobil lagi anjir. Oh tuh ada mobil guys, mobil nganggur. Capek dulu. Let's go. Ini masa tentara begitu doang sih, nggak kuat lari. Capek. Tulang kering habis. Ih, maling dia guys, Jatuhnya maling ini. Gila lu, depan mata gua malingnya. Sebenarnya itu kita pahlawan kebajikan guys. Berani-beraninya dia maling di depan mata kita guys. Wah, ini ada mobil keren juga. Purple Haye. Wise Vic, my friend. man. Of a small side deal requiring a sensitive touch. Sensitive? Let's just say I'd rather my boss didn't find out about this. Or my men, for that matter. Let me guess. You've cut your colonel's coke to make a side profit. Shh, Vic, please. This is, after all, the land of opportunity. I don't care who you rip off, Gonzalez, as long as it's not me. Bueno. The drugs are at Ocean Beach. Take them to the deal in Washington. Alright. Go to Gonzales lock up. Mau beli inilah, gila kali. Banyak mobil kayak gini ya. Mobil keren ya di hotel ya. Wise men say only fool
can, but I can't help. Mas, tolong nih mobil bagus mas ya, jangan sampai saya lecetin nih mas. Falling in love with, warna merah lagi, keren banget ya. Wise man say, oh, gila beloknya tajam banget nih mobil. Only fool. Oh shit, itu di mana guys? Si lurus kok. But mas tolong mas, saya mau belok mas. Duh, orang-orang kenapa berhenti habis lampu merah ya, bukannya sebelum lampu merah? Wise man said only fools. Mas minggir. Iya, beloknya ngaco banget, liat. Tabrak aja tuh sampai mobil meledak mas. Gue tungguin ntar ya. Ntar kalau ada NPC yang kayak gitu, gue tungguin lah. Halo. Wise man said, oh shit, only fool. Awas belok nggak? Iya halo. Harus belok tuh. Ngaco anjir. Oh itu dia guys, kelihatan kok. Ada darah sih. Oh. Mas, tolong mas. Aduh, sorry mas ya, tabrak nih. Bukan, ini GTA Vice City. Get the van containing the drugs. Oh, kita bisnis ini lagi, berkecimpung dengan ini. What the hell? Mas. Mbak, tolong mbak mau ditabrak mobil obat mbak. Ini lagi nyebrang nyantai. Gue gedek bener ya. Gak di game, gak di real life anjir. Orang dikasih jalan gitu ya, nyebrang gitu. Nyantai tuh. Pengen gue gigit bibir bawahnya tau gak. Kondisi mobil orang rame gitu. Bisa lewat sini gak nih? Gitu aja gue mah. Oh bisa kok guys. Iya seru. Lu ngapain mundur nih kita? Lah kita ditabrak cok. Ditabrak kita. Terus kita suruh ngejar deh. Weh ngapa nih mabuk bro. Terus kita ngapain ini? Terus kita ngapain? Itu di GTA berapa? Nggak ada nomor. Ini kan GTA ini. Namanya GTA Vice City Story. GTA yang pakai nomor tuh stuck di berhenti di GTA 3 doang kan. Gonzalez, we got hit. The trucks, they're gone. What? Are you fucking with me? No, I'm not. Ada lagi ya GTA 4, Are you high on my shit? 5, 6. Yeah. Ada. I must have been breathing it in. Kayaknya while I GTA was out 5. cold. Iya. I want my drugs back. GTA 5 kan gak seru I still have a buyer who might ceritanya. be interested, but he's leaving town real soon. Kill the bastard to this. Gangsternya nggak ada. Get my drugs back to the lockup. Oh, they'll pay all right. Aduh. Wah itu, terus gue harus naik ini. Wih dikasih motor cok, baik banget. Apa sih jadi slow motion? Ya GTA 6 masih lama. Itu juga gue nggak yakin tuh. Kemarin bilangnya 2000 berapa dia? Lupa gue. Itu juga kata gue Rockstar nggak bakal tepat waktu kata gue. Apa sih ini? Mabuk nih ceritanya nih. Dikasih drugs ya kita ya tadi. Padahal kita yang bawa. Apa sih ini orang bawanya kecot-kecot gini dah. Tuh kagak gue belokin. Kecot banget dah. Iya kata gue pasti nggak ini sih.
Pasti nggak tepat waktu 2025. Kalaupun 2025 pasti ini banyak bugnya, entah itu ceritanya nggak seru. Lah ini kenapa guys? Soalnya ini game gede, bukan game-game kecil gitu. Kill the gang. Wow, ini gimana nyet? Masuk ke lewat mana coy? Iya lip, nggak apa-apa. Terima kasih ya mampir. Wise man said. Apaan sih ini jalannya begini dah? Sini lo maju. Weh, bang, tolong bang. You gonna die bro. Ada lagi satu. Habis lagi nih gue. Ini udah polisi ya? Elah nih sumpah gak enak banget guys. Bawaannya belok-belok sendiri anjir. Apaan sih weh bro? Cuci muka dulu kali bos. Sumpah gak enak banget. Bang, sumpah gak enak banget bang. Aduh, dikejar polisi lagi. Ya kena ini mah. Bang yang bener aja bawanya. Ini kemana sih kita guys? Ke kanan, kiri, oke. Ini GTA jadul tuh begini anjir. Anjir udah begini dikejar polisi, kurang tersiksa apa lagi gue? Bisa nggak sih ngilangin ini? Tempat chat di mana? Aduh, jauh guys. Bang, tolonglah bang. Ini sirine polisi juga bikin ini lagi. Bang, aduh, deket kantor polisi lagi nyet. Aduh. Ya ampun bang. Benerin mobil dulu lah. Sumpah nih mobil ya. Guys, saya lah guys. Hurry up, tar dulu ini. Mabok gini gak enak bos. Ya please lah. Ada jalan lah, tolong lah. Ya anjing. Ya jelek banget anjing. Bener. Ya anjing. Bang, yang bener ya, bang. Ya, tolol. Mundur dulu dah guys. Itu mobil siapa? Mobil gua ya? Bekas tadi ya? Susah banget anjir. Well, at least you managed to retrieve my merchandise. But I think, for our friendship, this is the end. Adios. Ya, udah gak temenan nih. Mobil gue mana tadi harus ke sini? Gak ada.
Aduh, ada polisi lagi. Enggak kok, Pak, nggak ngapa-ngapain, Pak. Wah, ada 2. Enggak kok, Pak, nggak ngapa-ngapain. Aku baik-baik aja, nggak maling. Pak, cepetlah, Pak. Pergilah, Pak. Saya mau pakai mobil nih. Ah, hijau, Pak, tuh udah. Mas, minggir, Mas. Wise men say only fool again, but I can help. Let's go. Oops. R-nya di mana? Masih lurus kah? Masih dong, yang pastinya lurus. Wise man. Nyanyi mulu ya? Nyanyi itu mulu lagi. Gue pengen nyari mobil sih guys. Sini ada mobil sih biasanya. Mobil kenceng gak ada ya? Mobil geng anjir. Only fool. Kita lewat sini ya guys. But I can't help falling in love with you. Ini mobil lowrider. Anjay, asik juga beloknya. Ini kayak lampu merah sini aneh anjing. Darling to the sea, the best that ever was. Ini harusnya belok sini kan. Wes gila, nggak kena dong bos. And the best that ever was. You know what I'm saying? Minggir Pak. Saya lagi misi nih. Bapak enak nih pada NPC doang, cuma muter-muter doang. Saya misi. Tolong Pak, minggir ya. Minggir Mas, saya mau belok. Aduh, nabrak lagi Mas. Parkir yang rapi guys. Nah, tapi ntar gue juga tetap pakai mobil yang sebelah sih. Kill Bill Part 2. Darling, do you not feel a special connection between us? A certain magic? No, and I'll be honest with you, you're not really my type. Barry, is everything sorted for tonight? Mate, seriously, of course it's bloody sorted. You're gonna blow them Darling to the Well, I'm sea. more worried about someone blowing me away. Oh, fuck of blowing. Well, listen, sweetheart, please take out your many frustrations on Barry, will you, and leave me alone? Barry? I've had Barry. Everyone has. Do what? I like a challenge. Like a Phil, challenge. he's joking. Barry? Listen, Phil. Stop taking the Baterai gue udah berapa ya guys? Last year in Monaco. 83. Too much champagne. No, there wasn't. Too much love in the air. No, there wasn't. You better shoot it. It's large. Sejam udah 83. Tadi gue ngecas 20-an ya. Barry, we're safe, right? Safe? The best security. Darling to the sea. Would I lie to you? Yes, actually. All the time. All the Well, time. this time I'm not. Vic, would I lie to you? Probably. We'd better go to wardrobe. Vic, do us a favour. Go check the console is clear. Mr. Superstar Soppy Bollocks here is going all shouted on me. Sure. Mukanya beler I gitu wasn't the cok. one finding true love in Monaco. Oh, shut it or you'll be finding a new manager. Hey, don't tempt me. I just love those two. They are delicious. Go to stadium. Tuh tiba-tiba mendadak mobilnya kagak ada anjir. Soundcheck at wah lu rada-rada lu gue liat-liat tuh nggak ngasih gue mobil. Jam berapa tadi? Jam 7. Wah ini sih mobil kenceng juga guys. Nggak kayak mobil Golf San Andreas ya. Ngebut juga loh ini.
Ya nggak ngebut sengebut itu sih, cuman ini berasa ngebut aja gue tuh. Bisa nyalip mobil loh. Tuh lihat ngapain coba itu orang. Ngapain coba? Awas pak. Polisi tuh tadi kalau kita tabrak bahaya guys. Lama juga nih gue liat-liat. Bisa telat kah kita? Aduh polisi lagi. Dimana sih, jauh banget kayaknya. Oh depan kiri kok. Sih pak. Woi lihat polisinya ngaco banget. Kemana kita guys? Nah sini lah ya. Oh naik guys. Terus ke mana nyet? Naik ya? Jangan bawa senjata dong. Apa ini? Weh. Wah. This ain't no movie, and this ain't no kid's toy. Aman bro. Kita nembakin ini ya. Tadi ada enggak. Ini beneran jalan nih kita. Sumpah demi apapun. Jauh banget anjay. Bisa beli minum gak sih? Lucu juga kalau bisa. Gak bisa guys. Ini ngapain lo? Minggir. Senjata nih guys lumayan. Lari aja udah ini. Wah gila bahaya. Bahaya anjing. Bahaya cok. Untung aja gua bisa tahu kodenya. Gue tahu kode darat doang di sini coy. Gue bisa lari lagi capek. Aduh ada lagi gak nih? Nggak ada kan? Mana guys? Mana ini? Mana cok? Kok nggak ada orangnya? Oh di atas ya? Aduh jatuh gue. Aduh, masuknya gimana guys? Ngulang lagi aja. Oh naiknya dari sini. Gelap banget dah. Gak bisa dikeker anjing. Pinggir lo. Aduh jatuh kak. Bener ke bawah.
Ya elah. Wah, nggak bisa telat nih guys. Tapi kita dapat senjata lah ya, nggak logi-logi amat. Rugi sih. Ini gara-gara mobil tadi nggak sih guys, kelamaan. Hujan ya? Hujan coy. Dah. Kocak. Ada air guys. Wah, ini mobil keren sih sumpah. Susah tahu ini mobil. Mobil apa? Misinya harus cepet guys. Tadi kita pakai mobil lama soalnya. Coba kita lewat mana lagi nih? Apa sih, licin banget mobilnya. Ini mobil drip kayak. Mas, tolong mas. Kemana lagi? Nabrak lagi cok. Aduh pak, maaf pak, nggak sengaja. Ya elah, nih mobil. Cabut ah. Pokis. Aduh, duh. Bastard kontil. Sulit guys. Nah ini sih sebenarnya gue ambil deh daripada kelamaan. Duit kita udah banyak ini. Bentar. Biasanya kita dilempar tuh. Ini nggak dilempar anjir. We don't need your stinking lines. Galak banget, galak. Di sini tuh jeleknya begitu, nggak ada waktunya anjir. Kalau di San Andreas kan ada detikannya tuh. Waktunya makin berkurang ya kan, di sini nggak ada coy. Move your bitch ass. Lihat ya, ini ada mobil nih. Liatin. Gue naikin dulu kali ya. Tiba-tiba nggak ada mobil, gue gigit palanya. Darling, do you not feel a special connection? Skip aja guys. Nah gini dong, dikasih mobil gitu maksud gue. Pelit banget sumpah. Kalau kayak gini tuh mobilnya ngebut guys gitu. Ngebut kan mobilnya. Tapi susah dikendalin sih, sumpah. Mas, minggir mas, saya buru-buru nih. Kenapa di sini setiap ini jam 12? Apa emang default misinya kayak gitu ya guys? Mulai dari jam 12. Depan belok kiri. Ups, kelewat. Sorry pak. Mas, wah gila. Mobil gue lompat-lompatan. Gue bawa ke atas kali ya. Aduh, kelewatan. Gak usah lah, kelamaan anjing.
berubah secepat itu gua. Tiba-tiba ramai gini, bos. I'm ending this interaction. Lari guys. Lari, come on. Apapun itu pokoknya istirahat dulu lah. Kalau ini udah lari aja. Sure as you can. Get it! Udahlah nggak usah diambil lah guys ya. Lari guys. Tim buru-buru nih anjing. Take him down! Ngokang dulu lagi anjing. Gue jangan ambil dulu. Beli aja lah, duit kita udah banyak anjing. Kita naik terus berarti. Udah. Istirahatnya cukup. Iya, gue tahu anjay. I'm gonna shoot. Bisik, Kill him! bisik. Bisik. Masih ada satu lagi ya? Ayo dong, cepetan dong. There's no threat or discuss check out security at the last location. Capek lagi. Ayo cepet. 17 berapa tadi dia guys? Ayo lari. Ayo guys, ayo lari. Cepat. Gak ada sepeda motor gitu. 17.30 masih lama. Sini maju loh. This ain't no movie, and this ain't no kid's toy. He's mine! Gak usah dikeker lagi kunyuk. Sumpah nih jalan lagi. Guys, sumpah guys. Ayo. Anjir, dikit lagi, Cok. Aduh. Ah. Aduh, I'm gagal gonna ya? warn the others! Enggak kan, gak gagal kan? Guys, apa sih guys? Gimana sih caranya? Emang ada motor sepeda gitu kah?
Kode kali ya, cheat kode kali ya guys ya. Mau gak sih? Kita kayak perlu cheat code deh. Would you do that in your own Aduh, ada home? tank lagi anjing. Oh, you Aussies are all alike. Kanan atas, Don't you ever hear the kanan atas, kiri bawah, segitiga, homies turning to bitches crying and shit? You L1 R1. Yes, it's that Mana time. mobilnya? I play bad guys in bad movies. Stop right there. Mobilnya di mana? This is an Kocak. outrage. Oh shit, jangan semuanya mobil metalik. Oh iya. Salah kode anjing. Oh iya, ini semua metalik anjir. Salah. Aduh, ada truk sampah lagi. Bawah atas, kanan, segitiga, segitiga. Wah, anjir jatuhnya gini banget. Ngebut gak sih guys? Nggak ngebut masalahnya. Kalau tank atas L1, bawah R1, kiri L1, kanan R1. Mana? Ini agak ngebut sih guys. Anjay, ngeri juga cok. Bisa dihilangin gak sih? Kanan atas, kiri bawah, segitiga lah. Apaan sih? Enggak. Don't make me hit your rear. Kodenya jangan di sini lah. Bisa dihilangin gak sih guys? Bisa nggak ya? Kanan atas, kiri bawah, segitiga lah. Kok activated? Oh, dihilangin. Udah hilang tuh warnanya. Minggir. Aduh, bintang lagi cok. Bro, gua nggak ini loh. Anjir, ngeri banget anjir. Bapak yang nabrak saya loh pak. Tadi dulu nih kemana sih? Kita jadi main-main cok. Kok jadi bintangnya banyak anjing. Gak ada lagi guys, udahlah. Kanan, salah lagi guys.
Buset, bintang 3 cok. Bang, minggir bang. Ini bukan salah saya, mereka yang nabrak-nabrak mobil ini bang. Dead. Kenapa jadi pakai tank dah? Ya, lu yang nabrak ya pak, bukan gua pak. Bukan gak cinta nih. Kok jadi naik bintang ya? Kan yang nabrak lu udah tahu tank ditabrak, kocak ya. Aduh, oh kita jatuhnya. Kemana sih nih? Anjir, pusing gue. Lurus aja. Buset, ditabrak. Terus kita ke kanan kan. Misi apa anjir kayak gini? Tuh, kalau di sini ada ininya, ada apa, polisi nebar ranjau anjir. Lihat, mau ditabrak gua. Bentar, di sini ada toko cat gak? Jauh lagi anjing. Oh, deket guys. Gimana kalau kita ambil mobil dulu? Aduh, ngangkut lagi guys. Duh pak, maaf ya pak ya. Bukan gak cinta ini mas saya. Saya mau misi pak. Anjir, ada mobil polisi coy. Darling, do you not feel a special connection between us? A certain magic? No. Polisi anjing. Kayak harus ada mobil deh emang. Apa mobilnya kita masukin ya guys? Sumpah. Aduh, oleng. Sorry. Tembak ini gue. Set. Dijegat gue, lihat. Ya mati dong gua. Tar dulu guys. Kita mau ambil senjata mobil aja dah. Atas L1, bawah R1, kiri L1, kanan R1. Oh, ini ada sepeda anjing. Gak lihat gue. Si kocak. Gak lihat, seketika hilang. That's it.
here. Standing dulu bang. This shit is over. Take him down. Gak bisa dikeker. Now about to die. One more for the shit pile. Ini ada sepeda aja gak ngeliat gua. Aduh, ini bisa gak sih lewat sini aja? Kill him. Aduh, gak kena lagi. Aduh, di atas lagi masih guys. Oh shit, ini makin lama kah? Guys, dari sepeda ini. Suck leg, ass. Diam. Aduh. Sepeda gua mana nih? Ini kan ya? Ayo guys. Kenapa gua lari kayak gitu? This is a shortcut to hell. I always get my man. Woi, diem. Hey, what you really mean? Apaan sih? He waits to die. You have every right to shit yourself. Diam. Sepeda gua mana? Ayo bang, cepetan bang. Aduh, udah jam segini aja anjing. Cepetan lah. Wah, anjir ya. PR banget, Cok. Banyak banget lagi. The biggest mistake Shoot him. being born. This shit's over. Come on. Take him. May as well. I got him. Breathe, pinhead. Diam. Berhasil kah gua? It's fixed, see? I told you. Susah banget dari tadi. Nothing to worry about. Yeah. I'll see you inside. Seriously, mate, is everything all right? Sure, but you might want to call bomb disposal. Bomb disposal? Oh, right, yeah, good one, yeah, fucking comedian. Yeah, should put you on the fucking stage, huh? Phil, mate, maybe we should delay rehearsals a while, eh? Technical issues, you know, nothing serious, it's all right. Yeah, right. Gila, bintangnya tiba-tiba hilang. Tinggal KL doang nih. Alright, kalau gitu. Reni, masih ada Reni nih. Kita misi R dulu kali. Udah deh. Lah, L-nya nggak ada, ini ngilang L-nya, Cok. Hilang ya L-nya. Tuh kan kayak gini-gini nih hilang nih. Kita kehilangan momen jadinya, guys.
Dek itu di mana sih? Oh, di situ. Save dulu guys sih kita. Sini dulu aja guys ya. Nah, tempat save 23% anjing. Oke, gua rasa segitu dulu aja kali guys streamingnya ya. Udah malam. Sorry gua kemalaman karena tadi listrik di rumah gua rusak. Jadi ya udah kita lanjut di next stream aja ya. Terima kasih sudah mampir. Sampai jumpa di streaming berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.